Mwandiki munene wa kiama kia ALHAJI MERU AL HAJI mwendia ni achumiritie kumeneria anene gikuo kia David Sniper akiuga mwana ojo oragirwe na njira ya unyomo. Augite MERU ITITITE BWEGA gukethja kwithirwa nthuki mbithi bari uragwa ni untu bwa siasa. Akiromba atongeria bonthe ba MERU kwiringaniria amwe na gwitia kioto kia mwana ojo Sniper na chokete oria MCs barungame batina ugwa akimenyaga ni ngugi iria baringirirwe KURA bakurita mutugikare na araniritie na wega tumenyithie nkuruki mutanojo ndenama nara tukuona agitirome atagitirome akwite ndenda bu imagine ya MERU muntu agitirome ari moyo ndenda okara wekera mathuganio na jaku muntu agitirome ari moyo ntegwetikia muntu ojo akoragwa metho akwite ndenda wi imagine muntu uri moyo akenja wa metho na gachio. Ni migambo ya mwandiki munene wa kiama kia ALHAJI MERU AL HAJI mwendia agishumiria gutetera iko kiambena ndi mwenda wijikene ta Sniper uria kugara kwire iko kiri noruru mono na akiugo tongeria ba kaunti ya MERU amwe na bamwe bariti ngugi ni boka umuka iko kiu kia Sniper na MERU county igetoni record kwethra nio county mbere kugea na political assassination kuraga muntu nuntu bogi CIACA kinya ketha itukirima chama inge tuije otongeria bathirikare county body involved kire kuragwa kwa Sniper ituije aritingoge bathirikare county bari involved kirege kuo ya Sniper na ndini romba la ALHAJI mwendia kiri rwangirwo thuji rwarukuthuja kaumuka iku ya Sniper gutigira bate kugurwa baithania uma na nkurukia gita minister okaria bwandene kithure kindiki na enji Jafet Kome gutigira nja ya mutigire Sniper ni kuona kioto kinyabwe no buthithura senate thithirwe okethra iboma area go compromise senate kinyabwe no bo compromised boga compromise wa Sniper ura senate ni compromise ro endo te muntu okwete aja naru boga etekeria ni go compromise wa boga etekeria ni go compromise wa ndamu ya muntu okwete eja kubuchokera nkurukia ALHAJI na gwita mukarigite wa bunge ba MERU Ugambi KIRI speaker wa bunge ya MERU no tongera ba bunge u wamwe na tongera bandu angi mwanya bareo banjuri ncheke na kinya bakanisa kuthithia kamite moye nene ya kubangora mutigere Sniper kathikwa na kwithire kithingatira kioto kiawe akienda tekeje kuthikwa mbere ya kioto kionekana jaiu boto organize boto constitute committee ya kuthithia manto ya Sniper neromba yakwa Sniper atena wetete kuthikwa mwanka tukwira tukona tukugwata njira ya guchwa justice na tuchietie Sniper atithikwa mwanka rira tukona concrete steps kuona justice muthiene goro nyuma ya MCs bambunge ya MERU guchumiria na kuga mauturire jao jari ugwatine ALHAJI aliboria bakagurogwa bagechwa gaira kaunti ya MERU kioto kababa kwite bare umene amemba beto ba county assembly kethra ekamini bokwe bokero jagira what is best for MERU thie ni bokwe tukabuthomaga history ne MERU kire antu baraba kwire baechwaga ora MERU ekari redeemed from this shame ora MERU
ekari ndimwa kuma kire sarakasi ile ile kunande kuma gĩcigo mbunge kĩa South Imenti nkĩripotera ndeto cia werũ rĩakwa rietwa nĩ Mũtungi Kare.